Mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents. Ni channel ya YouTube ibagezaho imikino igiye itandukanye. Uyu munsi hakaba habaye imikino myinshi igiye itandukanye. Harimo basket, harimo football by'umwihariko dukunda kubagezaho. Ayo n'amakuru menshi agiye atandukanye kandi ku migabane igiye itandukanye, mu Rwanda, Afurika, i Burayi ndetse no mu bihugu byo muri Aziya, Amerika. Hose imikino yagiye iba igiye itandukanye, imikino y'amaboko, imikino y'amaguru, hariyo football. Ariko reka duhere mu Rwanda, turagira ngo tuganire ku ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga ku kikaka imitutu yatwaye igikombe cya shampiyona, igikombe cya 22 mu myaka 30. Yatwaye igikombe cya shampiyona cya 22 mu myaka 30. Ni ukuvuga ngo APR imaze imyaka 30 ishinzwe, kuko ikipe ya APR yashinzwe mu 1993 shingirwa ku Murindi, niho ikipe ya APR yashingiwe. Ni ukuvuga ngo yatwaye igikombe cya 22. Urumva byanze bikunze APR imaze kuba ubukombe hano mu Rwanda. APR Football Club yerekanye ibirori bidasanzwe. Hari abajyaga bavuga ngo ni twebwe tuzi gutegura, ni twebwe tuzi kugira iki, ariko utari wategura cyangwa undi etara yategura, ntabwo wavuga ngo uyu nguyu, ntabwo wavuga ngo ni twebwe tuzi gutegura. Twari turi kuri stade regional i Nyamirambo. Ubu ngubu ni stade isigaye yitwa Kigali Stadium Pele. Bayitiriye umu regent Pele nyakwigendera, ahari Imana ikomeze kuma iruko ridashira. Abarebye umupira muri iyo myaka, sinzi nimba hari abamurebye, nimba bakirongeye, ntabwo nabashije kureba Pele, ariko stade regional Nyamirambo barayimwitiriye. Ubu ngubu usigaye yitwa Kigali Stadium Pele. Ni ukuvuga ngo basiga bahita ngo ni mwa Pele. Mwa Pele rero habereye ibirori. Nubwo ikipe ya APR FC yanganije n'Amagaju igitego 1-1, ariko ikipe ya APR FC yari yararangije gutwara igikombe cya shampiyona Rwanda Premier League, igitwaye ari unbeaten. Ni ukuvuga ngo imikino yose APR Football Club yakinnye, nta match nimwe yigeze itsindwa. Ikintu cyabayeho ni ukunganya, ibyo bita ngo ni draw. Hari byinshi byagiye bitangazwa na chairman wa APR, ibyagiye bitangazwa n'abafana bagiye batandukanye, ariko APR uyu munsi byanze bikunze ikintu, reka nongere mbisubiremo kandi simunyumve neza, cyane cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ikintu cyananiye Rayon Sport mu myaka 4 ishize, nabara nko mu myaka 5-6 ishize, ikipe ya APR uyu munsi yagikoze. APR uyu munsi yakoze iki? APR uyu munsi yahaye agaciro aba legends bakiniye ikipe ya APR FC. Bari barangajwe imbere na rutahizamu ibihe byose w'Abanyarwanda Jimmy Gatete, aho bari kumwe na Jimmy Mulisa, bari kumwe na Nshimiyimana Eric. Ubu ngubu ni umutoza, Jimmy Mulisa ni umutoza, Jimmy Gatete ari kuba muri Amerika, ba Didier Bizimana bari bahari. Ni ukuvuga ngo APR yahaye agaciro abahoze bakina mu ikipe ya APR FC, baritarinze bagiye mu mirimo igiye itandukanye. APR FC yakinnye n'ikipe y'Amagaju mbere yuko ishikirizwa igikombe cya shampiyona cya 22. APR FC yanganyije n'Amagaju igitego 1-1. Ni ukuvuga ngo nubwo Amagaju yayigoye, ariko APR FC yagaragaje umukino mwiza. Ariko hari n'ikindi kintu dukwiriye kugenda tugarukaho, cyane cyane chairman wa APR FC nawe yakigarutseho. Abanyarwanda abakunzi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya APR FC, bagenda bibaza, ese APR murongeramo abanyamahanga? Abanyamakuru hari icyo babajije chairman wa APR, hari icyo yakivuzeho. Yavuze ngo guhera ubu ngubu simuzongere kuza kureba APR muje kureba abanyamahanga, mujye muza kureba, muje kureba iki? Muje kureba APR FC.
aravuga ngo abakunzi ba APR FC ubu bari hano muri stade ntago baje kureba abanyamahanga, baje kureba iki? Ikipe ya APR FC. ni ukuvuga ngo kubwe ku gitekerezo cye arumva ishamwe ry'umupira w'amaguru Ferwafa hamwe n'abahagarariye irushanwa ry'umupira w'amaguru Rwanda Premier League byanze bikunze bakomora bagashyiramo iki? Abakinnyi batitaye ngo uyu muntu ni umunyarwanda cyangwa uyu ni umunyamahanga. Aravuga ngo umupira kugeza ubu ngubu, umupira usigaye ukinwa ntabwo usigaye ukinwa n'iki? N'abanyamahanga, usigaye ukinwa ku bwa kompetisiyo. Chairman wa APR FC yavuze yuko we kubwe yumva bakongera abanyamahanga, abo yavuze ntabwo yavugaga abanyamahanga, ngabo bita abanyamahanga, kuko we avuga yuko umupira ni kompetisiyo. Abo bita abanyamahanga, ahubwo abanyarwanda bashaka kugira ngo bazamuke nabo hakaba iki? Hakaba kompetisiyo ihagije kugira ngo mu kibuga hajyemo ugize iki? Ushoboye. Iryo jambo nari ntagereje yuko aza kurivuga uyu munsi, kuko iyo ataza kurivuga hari icyo nari buvuge, ariko reka nanone nanakivuge nkurikije match nabonye uyu munsi. Rwose wararebye APR, ntabwo wareba APR ya za 2012 aho za 2013 2011 icyo gihe abarebaga APR yari APR iryana, aho twarebaga abakinnyi ba Papi Fati umurundi, ba Titus Marama, bambuye utwite, bakabange twite, abarebye ikipe yari irimo ba Jano. Ntabwo wareba APR uyu munsi wabonye irimo kunganya n'Amagaju igitego kimwe kuri kimwe. Mu by'ukuri hari APR twarebaga, APR yajyaga mu kibuga tukavuga ngo ni bingahe. Muri Mediane nyakwigendera Papi Fati murabizi, icyo gihe niho ba Haruna niyo nzima bakuriyemo bagenda bakura. Icyo gihe yari APR, ariko bagendaga bazamura abana nyuma yaho muri generation, ubwo abanyamahanga bagendaga babakuramo, ba Yannick Mukunzi, ba Rwatubyaye Abuduru, abo bose niko bagenda bazamuka. APR twabonye APR itandukanye. Uko biri barashaka kongera kubaka APR itandukanye n'iy'uyu mwaka. Irindi jambo yavuze chairman wa APR, yavuze ngo nimuzaza muza kureba APR mujye muyitandukanya n'abanyamahanga. Turashaka kubaka APR atari ukuvuga ngo ni abanyamahanga, turashaka kubaka ikipe ya APR ya kompetisiyo. Yahise agaruka ku mukino wo mu Bwongereza, umukino wari ugiye guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester United. Ati ubu ngubu ikipe yo mu Bwongereza ubu ngubu tugiye kujya kureba harimo abongereza bangahe? Kandi koko mu izamu rya Arsenal hakinamo David Raya, mu mutima wa defense muri defense harimo Ben White niwe Mwongereza, Gabriel Magalhaes n'umu Brazilian, Saliba n'umu Faransa. Kuri gatatu iyo hataciye Vior hagacaho Kanyamigeri ubwo cyangwa gaso Zichenko. Abo bose ntago ari abongereza. Muri Mediane haba harimo Thomas Partey umunyagana, hakaza Odegaard si umwongereza, Declan Rice niwe mwongereza urimo. Atake uburyo bakina 4-3-3, uruhande rumwe ruba rucaho Bukayo Saka niwe mwongereza, Kai Havertz ni umudage, iyo batacishijeyo Trossard ari wanatsinze igitego ni umubirigi. Urumva mu ikipe 11 babanijemo harimo abakinnyi 3 b'abongereza, ikigaragaza kompetisiyo. Dufate urundi rugero ku ikipe ubu ngubu ya mbere ku isi, ariko twabivuga kuko irabigaragaza bitewe n'ibikorwa byayo, ikipe ya Real de Madrid. Abatabyemera ubwo n'abatemera ibikorwa imaze gukora, kuko niyo kipe imaze gutwara ibikombe byinshi bya Champions League. Byanze bikunze igiye ngira ngo ikipe ikurikiye ni ndikumva ari AC Milan ifite ibikombe 7, iyi ku byinshuro 2. Na yindi kipe ifite ibikombe byinshi. Ubu ngubu nimara gushyiraho igikombe cya 15 niramuka igitwaye, ntabwo nyigihaye ifite kukirata, niramuka igitwaye urumva niyo kipe ya mbere ku isi. Kuko iyo tugiye kureba mu buryo kuvanga ikipe ya mbere ku isi ntabwo tuvuga mu mafaranga, ariko bigiye no mu mafaranga
ndikumva nta kipe yarusha ikipe ya Real Madrid amafaranga ari mu bikorwa, ari mu ukurikije na stade yabo Santiago Bernabeu bamaze kubaka. Ikipe ya Real Madrid niyo kipe ya mbere muri Espagne ifite ibikombe byinshi, ibikombe 36. Turaza kuza kwigarukaho mu biganiro byacu biri buze kuza, ariko ikipe impamvu nyizanye ni kugira ngo ngaragaze yuko ibitwara idashingiye ngo nabe Espanyol. Turi mu ikipe ya Real Madrid, mu izamu haba harimo ubu ngubu bari gukina Runini, ntago ari Espanyol. Mu mutima wa defense ni Rudiger, hakaza byanze bikunze nuko hari abavunitse, Araba hari cyangwa Militao naco ntago yakijyamo nubwo ari kapiteni wa Real Madrid. Hajyamo Militao ni Umubrazili, kuri kabiri ni Carvajal niwe mu Espanyol wenyine, kuri gatatu ni Mendy. Muri mediane tuba dufitemo Toni Kroos ni Umudage, Aurier Tchouameni ni Umufaransa, hakaza Modric ni Umukroate. Imbere muri batatu, impande uruhande rumwe n'urundi ruhande hacaho Rodrigo Umubrazili, Vinicius ni Umubrazili, hakaba bafite Jude Bellingham. Turebe mu basimbura baza basimbuye, usibye Jose w'Umwespanyol wenyine. Brahim Diaz Abespanyol banze kumuha ubwenegihugu ajya muri Maroc, no mu Maroc. Aridagre Umuturuki, Kamavinga Umufaransa, Valverde ubwo nawe abarimo aho ngo mu kibuga ntuza Luka Modric ari hanze. Ni ukuvuga ngo Valverde nawe ni umunya Uruguay. Ni ukuvuga ngo ubu football ni competition, football ntago ari ubwenegihugu. Nicyo chairman ijambo rye ritomoye namukundiye. Iri ni jambo yavuze bamajije kubijyanye n'umutoza Thierry Froger. Yavuze ngo Thierry Froger ntabwo tuzakomezanya, ariko hari akantu yongeyeho. Yavuze ngo tuzareba ibyo twamutumye ko yabigezeho. Ikindi cya kabiri, niba akeneye akazi nk'abandi nawe azakake nk'uko abandi bazagira iki bazakaka. Urumva azadepoza nk'uko abandi bazadepoza, ariko muri projet ya APR ntabwo imufite muri projet yuko yakomezanya nawe, kuko amasezerano ye ararangiye. Yasoje avuga ngo n'abakinnyi basoje amasezerano nabo ubu ngubu kugeza ubu ntabwo ari abakinnyi b'ikipe ya APR FC. APR rero ubu ngubu bamaje ati se muri ku isoko. Yavuze ati nibyo turi ku isoko, tugomba kubaka ikipe, kuko ikipe ya APR FC kugeza ubu yari ifite abanyamahanga ngo 6 bari kuri fin de match mu bakinnyi 20 b'ikipe ya APR FC. Ngo ni ukuvuga ngo barashaka kongera iki abanyamahanga, kugira ngo we ntabwo bavuga abanyamahanga, abo mwita ngo ni abanyamahanga, ariko ababona mu isura yo kugira iki, mu isura ya competition, kugira ngo ikipe ya APR ikomeze kuba ubukombe. Yegukanye igikombe cya 22 mu myaka 30 ikipe ya APR imaze ishinzwe. Indi kipe muri iyo myaka 30 ikipe yabashije kuyikurikira ni ikipe ya APR, ikipe ya Rayon Sport yatwayemo ibindi bikombe hamwe na kipe ya Atraco. No kuvuga ngo ibindi bikombe 8 biri mu kipe ya Rayon Sport, kireka igikombe kimwe cyatwawe n'ikipe ya Atraco itakibarizwa mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda, bimwe bakunze kwita ngo yarasenyutse, barayiseshe. Abari barayigize uruhare rwo kugira ngo ibe yabasha kubaho. Twibuke ikipe ya Atraco yari irimo ba Kidega, ikipe ya Atraco yatwaye igikombe irindirwa na Bakame Ndashimiye Eric, wasoje kariyeri ye muri Bugesera. Ubu ngubu ni umutoza w'abazamu mu ikipe ya Bugesera. Ikindi tugomba kugarukaho cyagiye kivugwa cyane, babonye ba Paul Muvunyi ku kibuga. Urumva byensire bavuze ati se ba Paul Muvunyi nawe aragiye, ariko nta statement yabayeho yuko Paul Muvunyi yaba yagiye muri Rayon Sport, usibye yuko ikipe natangiye mvuga yuko ikipe ya APR yahaye agaciro abakunzi ba APR, iha agaciro abarigenti, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yo iri kubashyira inyuma ivuga ngo ntabwo ibashaka. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye staff n'abakinnyi barimo gutegura saison ya 2024-2025. Ikipe ya APR FC yerekanye ibirori
aho umuhanzi Riderman yagerageje kubasusurutsa, ibintu bigiye bitandukanye. APR FC yerekanye itandukaniro pe mu buryo bwo kwishimira igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, ariko ntago yari yagera ku rwego nk'uko andi makipe agenda abikora, nk'uko twagiye tubona ibirori by'ikipe ya Real do Madrid. Ikipe ya APR FC ikaba igiye gutegura sezo rero ya 2024 2025, mbere yuko ubu ngubu hagiye kubaho breaking y'ikipe y'igihugu, dore yuko muri iki cyumweru gishize umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye abakinnyi, kandi harimo n'abakinnyi b'ikipe ya APR FC. Tukiri kuri ikipe ya APR FC, yagaragaje bisi itagiye ivugwaho rumwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunzi b'ikipe ya APR. Baza ati iriya bisi twagendagamo mu kanya, yati ari bisi y'ubururu, ati bakoze nka bya bindi piramide yakoze, iyi bakubitaho ibirango by'ikipe ya APR, ati ariko iriya bisi ntabwo ari bisi nshyashya. Mu by'ukuri uyirebye utayegereye wagira ngo ni bisi nshyashya kuko, ariko ikigaragara ko ikipe ya APR FC yagaragaje itandukaniro mu buryo bwo kwizihiza igikombe cya shampiyona. Batwaye igikombe cya 22. Congratulations ku ikipe ya APR FC yegukanye igikombe cya shampiyona cya 2023, 2024, kikaba ari igikombe cya 22 begukanye mu myaka 30 ikipe ya APR FC imaze itwaye. Kikaba ari igikombe cya mbere cya chairman wabo, bigaragara yuko bafite inama y'inteko rusange muri Ferwafa. Bakimubajijeho avuga ati se murifuza ko abanyamahanga bongerwa, aravuga ati ngiye ndifuza yuko nta competition y'abanyamahanga ibaho, ahubwo habaye competition y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, kugira ngo ireme ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari ryo bigira. Ariko iri jambo rirakomeye, rifite kuzajyana n'agaciro mu nteko rusange ya Ferwafa, kuko turabizi ikipe ya APR FC ifite ijambo rinini umupira w'amaguru mu Rwanda. APR FC tubaye congratulation, ariko nubwo itwaye igikombe ni kwa kundi bavuga ngo ntago nabura kubivuga, kandi abakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunzi b'ikipe ya APR FC, simunyumve nabi rwose, burya ufite ijisho rimwe rireba arayobora kuruta impumyi, kuko urebye rwose nta competition yari hari. Urebye mu ikipe ya Rayon, ibibazo bya biri mu ikipe ya Kiyovu, gukina idahemba muri AS Kigali, nuko nguko ikipe yari bubahe competition ni Polisi itafite ikibuze, ariko nayo wagira ngo sinzi niba ari umuzimu, nimba ari iki cyuba muri Polisi yarorokrise ubona bihagije, ariko Polisi FC byakomeje kwanga kugezana n'ubu ngubu. Rwose niyo ikipe wabonaga yari bubuhe challenge ikipe ya Polisi, ariko wajyaga kuri Rayon Sport idafite n'abakinnyi, Rayon Sport ikayikubita. Yaba igiye mu ntara ukumva ngo Etoile de l'Est ngo yayitsinze, yakwikoze Gisenyi ngo ukumva ngo Marine ngo yayitsinze, ukumva ngo yayitsinze, ukabona wapi. Ikipe yari buhe competition ni Polisi, ariko urebye ufite ijisho rimwe arayobora. APR FC igikombe gitwaye yakimeritaga, sigeze itsindwa, Serif Farouche sigeze atsindwa, ariko nawe iyaba ari wa mutoza ugira, nta na match nimwe yari bwirirwe rwose anganya, zose yari kubita akarenda asoza adatsinzwe, atananganyije n'umukino n'umwe. Turabashimiye inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents, abatari bakora subscribe, mukore subscribe inshuti zanjye, mukore subscribe, mudushigikire, niko kudushyigikira, niko kudutera courage kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye. Dushimira cyane cyane abamaze gukora subscribe, mukomeza kureba ibiganiro byacu, mukoreba video zacu zirangire, mukore like, kandi turabakunda, tubahoza ku mutima. Ciao, Imana ikomeze kubarinda. Tuzasubire mu biganiro bindi bitaha byacu bizaza bikomeza kugenda bica kuri channel ya Iris Sports Agents.